не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Сага ким айткан муну ушинтип аралаштырдык? Достор, биз Ош шаарындабыз азыр. Саламатсыздарбы эжекелер? Нисакыр берүүчү, менин атым Али Эргешев болот. Кандайсыздар? Мени карасаң аппа. Ошо өзү жуулат экен негизичи. Достор, мына холодильниктер кебетесин карасаңыздар. Ушуя турган кебет, ане. Келиңиз. Мына азыр болуп калды. Нема бул? Достор, ун салгыч экен бул. Лицензия кандай лицензия керек? Сизге азыр бизге көрүш керек. Основания бар силердин. Кидесиң, кирип көрсөң кухняңа. Элге ушинтип бере белесиңби тамакты? Сүйлөбөйсүңбү досум? Это страшно, просто страшно. Достор, биз Ош шаарындабыз азыр. Саламатсыздарбы эжекелер? Нисакыр берүүчү, менин атым Али Эргешев болот. Кандайсыздар? Достор, бул жак посуда мойка, бул жак ашканага баруу экен. Азыр мен ашкананын арт жагы менен баратам. Ассаламу алейкум байкелер. Нисакыр берүүчү, менин атым Али Эргешев болот. Кандайсыздар? Кандайсыз байке? Эмне жасап атасыз? Я. Котлет? Бюджетке жокпу? Жок. Жок, негизи болуш керекпи? Өзү болуш керек. Неге жок? Эми азыр шашылыштар ушундай болуп калды. Шашылышпы? Достор, бул ашкана. Элгиз бул жактарсың? Казандын тегерегин карасаңар, достор. Тамак бергенге абсолютно болбойт. Вычканы тарсаң? Бул вычка. Достор, мынтип тамак берген болбойт элдерге. Кандайсыздар байкелер? Канчада бир уборка кыласыңар байке? Күндө кечинде уборка болот. Кечинде уборка болот. Күндө кечиндеби? Мынаны көрөсүзбү ошо кечинде? Күндө ремонт болуп атат. Ремонт болуп атабы? Анда тамак аш токтотуш керек да. Ремонт болуп аткан жерде эле тамак аш жасаса болбойт да. Күндө кечинде уборка болот деп айтып атат. Бирок тилекке каршы бул жерде акыркы жумада бир уборка болгон эмес да. Мына ун салгычпы? Илгез келсең. Достор, ун салгыч экен бул. Ассаламу алейкум. Бирини ушундай жасайсыңарбы? Негизи уборка канчада бир болот? Уборкада бир неделяда бир болот, ака, генеральный. Неделяда. Сен айтып атат, күндө болот деп. Просто алар не кылып коет, ака, өзү генеральный по полу бар жок кыла турган неделяда болот. Жуушат өдөлөрдү, вычкаларына алынат, жуутат ал. Бир неделяда бир жуулат, ака. Мени карасаң апла. Ооба. Ошо жуулат, ака. Бул бир жумада эмес, бир айда болот да мындай состояние. Мен бул жуушпай койду окшойт, аны айганактан карасаң жуулган. Кырылган. Жуушпай койду окшойтпу же ушундай? Өзү жуулат ака негизичи. Бул киши ошо өдөлөрдү болуп калды да. Залдын да шарты ушундайбы? Көрүнүшү? Зал күндө жуулат ака. Неге зал күндө жуулат, кухня бир жумада? Эми бул ака өдөлөр майды ошо бир жумада бир топтолот да, нормалар. Мисалы бир күндө эмнелерди имран сатылат ака. Ал залды клиент көрөт, бузак клиент көрбөйт да. Эми бул ака кызмат өзү. Достор, клиент менен аралаштырып. Досум, ассаламу алейкум. Сага ким айткан муну ушинтип аралаштырдык? Сага ким айткан мынтип аралаштырдык? Шеф поварбы? Бул жакта кыласызбы? Жо, шеф повар айтты ошо? Шеф повар ким баке? Келет экен. Кел. Чыгам мекте. Билсең, билгес. Достор, мына холодильниктин кебетесин карасаңыздар. Коркунучтуу абалда да. Ушинтип тамак берген болбойт элгечи. Эл көрбөй атат, билбей атат деп эле ушинтип жасап берген болбойт. Аны эл акчасына сатып алып жеп атат. Мына жер тарсаң. Шеф повар келсинчи азыр. Көрөбүз. Эмне деп жооп берет экен бул нерселер үчүн.
Şef-повар kim? Siz mi? Ya. Bishkekda. Assalomu alaykum aka. Ha, bu jaqa javobgar kim? Hozir yo'q edi javobgar. Ne, javobgarchilikni olgan adam bormi? Ha? Kim? Hozir Jallobatda to'y ketdi bugun. Hozirgi uchurda hech kim javobgarchilikka qaramaydi. Sheflar bor, Bor. Ha, o'shol şef-повар qaysi? Kim? Bitta aka bilan deb qo'yman ularga. Ha, siz mi şef-повар? Şef-повар kim? Shef-povarimiz o'rayapti, razishadi. Bu жақта барабыз. Assalomu alaykum aka. Bu balıqmi? Ha, shunday shartda отравление bo'lib qolmaymi adam? Yo'q, hozir yapıştı ya, geçim adam. Endi yapıştı. Hozir. Assalomu alaykum. Kuxniyaga javobgar kim? Ava bar. Ha, Qirg'iz Respublikasining konstitutsiyasi. Ya. Keling. Bir charka qani sizga mumkinmi? Aha. Litsenziya qanday litsenziya kerak? Sizga hozir bizga ko'rish kerakmi? Ana shapka qani aka? Beraymi основание? Bosh izlang. Основанияны ko'rgazib beraymi? Pulchatingiz qani? Jur do'stim, sana bir narsa ko'rgazam. Men bosh kiyimim jo'nla qolib qoladi. Yo'q, men ishtayman, hozir jumishdaman. Sen mendan talab qilishni bilgandan keyin taqdan bartur powerlardan tozalikni da talab qilishni bil. Yo'q, men bilem talab qilishdi. Talab qilmaysizmi? Elga o'shintib beraverasizmi tamoqni? Şefingga ko'rgazib qo'y. O'shintib beraverasizmi aka? Qaraysizmi bundan gevetesin. Ha, o'shintib beraverasizmi? Endi hozir kelyapti, oqadida iloji yo'q-ku bunaqa. Hozir bo'lib qoldi u. Hozir bola yuvyapti, tutishyapti hozir bu yerda, ne? Keling. Mana hozir bo'lib qoldi u. Bu yer nima u? Tomoq yegan yermi yer? Kuxnya u aka. Bunda Kuxnya tozaligini tomoq tushunasizmi? olsen uka, pishirgan tomoqni olsen. Mana tomog'ida bir ayb bor, mana darkeni topaman. Kuxnya tozaligi deganda sen tushunasizmi? Bu iloji yo'q-ku, bu qanday bu ish bo'layotganda bo'la. Hali kechinda bo'lgan bo'ladimi? Kunda kechinda bo'lgan uborka emas. Bo'ladi kunda. Vaqtida bo'ladi, hali iloji yo'q u. Nimaga to? Bo'lgan vaqtida bo'ladi. Сөйлейсің do'stim? Meni surishda, bratan meni. Men menen сөйлешті. Meni surishda. Сөйлеше албайсың да. Surishim, boshqa yerda surishim. Qaqda сөйлешесің? Айтып қой да. Достар, башқа жақта да сөйлешу болады екен. Аға чейін біз кухняны көргізіп берелік. Накей. Жаңағы досым мені әлбетте камерадан көреді. Маға боржи болғандан көрі ушуларга қараған жақсы деп ойлаймын да. Тиги байке, етті сіз қарайсыз ба бұнда? Ассаламу алейкум. Атыңыз кім байке? Менің атым Али. Саламатсыз ба? Сіз кім боласыз бұл жақ? Ушaq ishtaymiz, administrator. Администратор болып істейсіз. Тазалық қандай байке? Тазалық нормально. Как администратор қатары газ баллонға рұқсат жоқ екенін білесіз бе? Hozir ishlatmay turamiz buni do'stim. Hozir gaz жоқ дейсіз бе? Gaz hozir bor ichida, gaz o'chganda ishlatamiz-da. O'chib qolganda hozir ishlatmaydi bular. Nega gaz balonның içinde тұрады? Gaz balonды қолданғанға емес, аны içine алып кіргенге рұқсат. Kecha olib kelganlar-da. Qolib olib chiqib qo'yamiz do'stim. Мынаға справка беріледі? Hop, beriladi, bor. Күнім. Olib chiqaymi? Көрсетіледі? Наша тазалықшы байке. Кухняның тазалығы. Жақта мен көріп атам да, перфоратор менен пюрені араластырып отыр. Nimani? Püreni? Perforatор менен араластырып отыр. Shuni aralashtirib o'zi. Башқа варианттары жоқ? Yo'qda, o'zi. Hozir o'sha qataydan Кухняның инструменттері жоқ па башқа? Строительный инструментпен иштейсиңер. Достор, мен асманға секирбейм. Элементарный полды қарасаң? Полды берсең? Полдың тазалығы бұл ашхананың территориясындағы тазалықты қармауны биринчи ережелерінің бири да. Полдың геветесін көріп атасыздар. Элгиси тияқтасаң? Қарасаңыздар, доктор. Это страшно, просто страшно. Достор, біз бүгін Ош шаарындагы Семени ашханасында болдук. Анын кухнясы кандай жана сырткы коноктор отура турган жери кандай экенин колубуздан келишинче көргөзүп бердик. Бир нерсени айта кетерим, башчылар менен жолугуша албай калдык. Башчыларына айтарым, эл үчүн иштеп бергиле, элдин өзүнө иштегиле, элдин көзүнө эмес.